Assalamu alaikum, биздин Байкежи каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн 15 январ 2023 жыл туугандар. Сиздерге ушул Нокаттагы чөптөрдүн баасын буйрса билип беребиз. Чөп, пресс, самандардыгын кандай болуп жатат. Андыктан биздин видеону аягына чейин көрүп, лайктан басып коюңуздар. Сиздерден лайк болсун, бизден кызмат болсун буйруса, мурунку батарга караганда айырмасы барбы, жокпу? Салыштырып, комментарий жазып коюңуздар. Ал эми сиздер жакта кандай болуп жатат? Башка жактарда кайсыл жактан көрүп жатсаңыздар, комментарийге жазып, арзан кымбаттыгын айтып коюңуздар буйруса. Каналга катталып коюңуздар. Буйруса 15 000 болуп калды. Анда эмесе биз баштадык. Бисмилла. Баштадык буйруса. Assalamu alaikum. Бул чөп кимден экен ака? Мына баултат. Канчадан кылтат? 26. Любой акотон, Канча? 26. Ке, 26 кедер кам. Боктай. Чөп пресс 226 сомбу? 26 миң тат бау. 26 000габы? Дүмүнө багылтат экен ушуну турушуна. Чөп пресс. Канча пресс бар? Канча штук пресс бар? 102? 102 та. 102 штукту 26 000ге багылтат экен. Ошондо 250-ден 240 сомдон тур келип калат. Бул чөп жүктөп жатат сурайлычы. Assalamu alaikum, çöp kançadan ketdi aka? Ha? Çöp kançadan ketdi? 260'dan ha? Başka baydoş mu? Bul kanday çöp bul? Çöp böyle. Şonda bilin abi? Samanı dağı var, çöğü dağı var, arlaşken da bul. Yaxşı, 260'dan deydi. Satılıptır. Tuğanlar. Bu bedenin egası yok en birok. Saman kimden ege? Nasıl olmuyor? Sen de. Sizden mi? Nasıl olmuyor? Yaslı. Sizde. Kaçıdan gel? 260. 260 ha. Buday mı arpa mı? Arpa ha? 260'dan deydi. Saman. Naul çöp satılıptır 265 somdan deydi. Tazza özü dağı yumşak. O mallar mazza kılıp jetti. Pay. Oh. Deyli. Biraz keç kalganmana байланыштуу пресстер кыйла сатылып кетти, аз калыптыр. Беде жок болтат да, беделер. Мол бедени 300 сомдон дейт. 300'den kemi var deyt, azmaz. Oho, gün soğuk olup ketdi go. Gün вообще soğuk. Assalamu alaikum akalar, qandaysыздар, жақсыларбы? Çöp kançadan eken? Çöp sizlerden mi? Yok, bizden mi? Ha, bölek bu. Мына тугандар ушинтип видеону жыйынтыктап коебуз. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар, ой пикирлерди жазып.
da sat.